nil ke wana classmate te Hari. inti na inti be ma inti do ke inti do churi den ta break ta lo the chuno tok su dei dei ting han wi ta thang thi lu di nang so tang lo an ve lo check de no ko da lo te do lang pu ke ha cha thang lo bo la ga te ma ban lo thế đó bạn lọ cho đã có tuân thủ nó đây bông hồng han nó ngờ đu lông bọc kìa tôi bây giờ mấy thằng chỉ chua han rồi tôi chỉ chua luôn kìa đây mấy thằng chỉ y han của bạn có đang kêu tiếng Anh bao nhiêu rồi mà đây ok han cái lại nó thịt bó rồi đó nó thịt thế nó bằng ít của là cái bông hồng ít của luôn hay là thằng bị lòng ăn bằng cái chỉ làm luôn sir morning sir Pipik lo, pini pelaba hacakan ani lo. Itu nge cricket la practice na. Hacakan lo ikte lo ke bang KCS nampak klem pamina. Good. Yes, nice. Good morning. Today is the 14th of January 26, 11:10 a.m. right here at my place. See these boys are practicing cricket. Right there, we are going to play second semi-final day after tomorrow from here against low budget. Saluk is betting. We have planted vegetables also. Yeah, it's modest home. I don't have anything much of the facilities, but yeah, I'm quite enjoying. I'm going to Dongkam Mukam now to attend Karbi Anglong Cricket Association meeting for the organizing of 2026 Karbi Anglong Premier League. It's going to be quite interesting. Okay, really love you. Training hard. Thank you. ডিপছনৰ কাৰণে মোৰ কথা ক বলে দে কি টিকেট না যাব মাল খাই দি মই Di mang mipik. Si min nai lo, beng long ben. Dak pen ke thek long de lo. E mek pen ke. Ta ho dak hidi do ho hai ke. Yo, dong kam rong su pi lo. La ke. Okay, keruni perthi na lo. Tuh thalang so dam po amren. Ani chili kai lo. Dak Karbi Anglong Cricket Association pangaching vai bang. Oh dak hem taladu.